Yaki hajar ngut ki khun samla ka balang Catholic kilawan bani syem bentah ka sengi penkot ya ka Fort Youth Convenient 2022 ne ka jingya kendu lang ka ba sian siasnam hanin ka sengi ka khatwei tarik no pra ha bernihat parish. Ya katei ka convention kabala penlong da ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone ha kabala penlong knang ya katei ka jing ya kendu lang ka long banwanra ya ka jing shirham ha ka jinge ha ki para samla bat kham tam na ka benta banwanra ya ka bha kamiat ha ka yeng ka sem ha shnong ha thau bat hapo ka imlang ka salang ha katei ka convention ki samla ka balang Catholic kiladon da ki hajar ngut ki samla na ki sauteli ki parish ka balang Catholic ha ribhoi kabakan top ya ka Kadhor Parish, Nongpok Parish, Dan Parish, bat bernihat Parish, kibalawan bani syem bentalang ba katay ka convention, bat layoi baki babon bha ki samla ka balang Catholic, kila penpaw ya ka kemat ka bapu samrki bat ka jinkman, namar baki layo ya katay ka lat ban yakendo bat ki para samla nala ka jong ka balang, bat kham tam na ka benta ban yakran bat peliu jingmut halor shibun ki bayadei bat ka bha kamiat ha ka imlang salang kata nalor ka kam syakri blai ha ka tei ka sengi penkot ya ka tei ka jingya seng ufada Peter Siemli parish priest Nongpo ulapan benta ya ka mas bakut ha ka jingya don lang ufada Michael Sun parish priest Kadhor bat ki wei ki lengdo so blai ki sisters bat ki wei ki riu rang ba bat hagane ka sengi lawan bani syem bentalang uba asas tanah sotun MLA ka Jirang uba Meral Bonds MLA ka Nongpo bat ki pai riunge jong ka balang Catholic sama be kaba kampung san nakabata jaki ngakwa bangkran nale kaba mana formas kala lawan kare kene to bai maka Maria thesati ka tong gospel lokas we san pembrio kale bangsa bakka kalau anu lai badai la bata jonga bajoki habeng reka shin paralok hisulet babiwan no klemsa ngam tharai pintit ya kajie jong to kajie ngam tharai expert ini kemat jong bi bono makane bayen bang kame kata pada pilot pada sesuatu sesuatu lagi beri kata kaye pelan betul kata kaye pelan bersyam jerjar kata kami pelan bersyam jerjar ikon pelan ikon school kini ki Jakarta pelan kini bersuai dan yang tahu sudah melakukan kapat bersiu bahaya istilah lah bakal tata suyat syuan katrai penuntik kamarnya tensi rasa loy kenai bak dari sebab man kajamni gatrai kelekren para maki man kajamni jukilai kenai gatrai kelekren para maki kali kan kabak kampung san bahana kabata jumi samlawi mana formas kada mention bala penlong dase kabata jumi patong ilai siki balang shilong yen pelong kijing kaidam kikna yen wan sakanya sang sesajang yen pedembe kabalang shilong kabalaya ban ilai kimikam how should I cuan lese penontet kajing jokto balang shima raya pilai kisah pilai touring hi kejing di paralenge joka shilong joka ye joka samla di kenaret joka jingkiam kina kajista joka jingkiam joka jingale balai joki hangta pesate balong ba pincuan adalah program jongi ngatarai tang shipau na kasispa kila bangta Dedai nama kata kamar tesi Kalasa bak kaya sabat takut. Kalasa bak kaya sabat takut. Sasisin ngakut oleh usias Lois. Usias Lois aku belum. Haba arut kilong keme tiba arbet. Arut kilong keme tiba arbet tiba pun kun. Haban lah kajan dia tiba kita langsung berdoa maki kamar yang kaya sabat. Katrai kita, pet kuat cuma setak kalau benar. Jangan cikapan, pet kuat cuma setak kalau benar. Serius kalau they are dreaming of throwing down even the big empire. Kita sneer, kita diarut, wakam terkelam lo kahima kabakrau. Kata kalau kajikor kacang arut jam kilong kene, kita arbet. Karena kikur kita nonton pada pojok ini.
na ka convention kamanwan kasanong ka Parish Bungden.